Andamnan nga tanan parahan Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet ISPAM 2026 samtang magtitikang an blow-by-blow live coverage tikang Pebrero 3 ha-host nga bungto han Balangkayan Eastern Samar. An ISPAM 2026 nga pagbubuhaton tikang Pebrero 4 tubtub Pebrero 8 amon pinakauna ngan pinakadako nga tinuig nga sports event han probinsya nga tatambungan han mga student athlete tikang ha magkaiba-iba nga bungto han Eastern Samar, pinaagyan live coverage, makakakarawatan publiko hen real-time updates, haresultahan mga uyas, may himo nga panhitabo, performance ang mga atleta, ngan highlights ha magkalain-lain nga competition venues. Samtang ginihimo ang komprehensibo nga coverage, padayon gihapon ang mahugot nga preparasyon han DepEd Eastern Samar Division, ngan han lokal nga gobyerno han Balangkayan. Haylarom han pamumuno ni OIC Schools Division Superintendent Antonio P. De Los Reyes, ngan Municipal Mayor Alan Contado, ginpapakasug ang koordinasyon agud masiguro ang hapsay taluwas ngan andam nga pagdumaran athletic meet. Siyahan nga higayon yana ngan bungtuhan Balangkayan ang mag-host han provincial nga athletic meet. Tikang han opisyal nga pag-turnover han hosting, tikang habungtuhan oras, ginpaspasan na dayon ang mga preparasyon, lakip ang pag-identify han angay nga playing venues. Usahan mga dako nga proyekto han LGU amon pagpalit hintuna para 400-meter oval nga gagamiton han athletic events, sugad han track and field, runs ngan throws. Labaw pa han medalya ngan ranggo, gintatagan doon han ISPAM 2026 ang pagkakaurusa, respeto, disiplina, ngan paghurmahan karakter han kabataan, pinagyan sports, uyon ha tema nga One Eastern Samar, One Goal. Ginaghat gihapon ang publiko, nga sundo ang opisyal nga ISPAM 2026 channels, para padayon nga update, retrato, videos, ngan mga feature story, habogos nga panahon, han pauyas. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.